Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Amma ba'dah. Ashabal fadilah was samahah, sateja para alim, para ulama, para kiai, siampun hadir dengan majlis Kak Dinto, sekasetejana sangat abdina amul ja'aki torana dhimaki, ajunan semulja hadratal mukarram Kyai Haji Abu Sawi Sa'id, selaku ketua yayasan Raudatul Islam, sarang seteja para kiai-kiai selain para ustadz guru ngaji setejana tanpa terkecuali. Ka asma ajunan abdina tak bisa mator setong bersetongan, namun sedikit pun tak ngorangna rasa hormat tor takdim abdina dak ka ajunan seteja. Akramna wa ata'na rahimakumullah. Sa'adat al-kurama seteja para sepo, para tokoh, baik tokoh agama utabana tokoh masyarakat, sesepo kampung, sesepo desa nange tempat Kak Dinto, seka setejana cukenan sangat abdina hormati. Segenap jajaran Dewan Asatid, panitia pelaksana Haflatul Imtihan beserta segenap para donatur sarang dermawan, siampun saling bahu-membahu bersusah payah angorbanaki tenaga pemikiran cukenan tak sekoni biaya. Dalam mensukseskan acara malam semakin Kak Dinto muka-muka seteja pengorbanan ipon. Catat sebagai salah satu wujud pengabdian li'izil Islam wal muslimin. Catat sebagai tambahan amal ibadah seikateremah muku ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sekecil apapun pengorbanan epon kengi ngabebalesan selangkong sampurna baik nang yalam dunya langkong-langkong bagi nang yalam akhirat. Amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sareng ajunan hadirat ibu-ibu muslimat seteja para undangan, seteja wali santri, masyarakat Tarogen sampun hadir nang majelis Kak Dinto, seka setejana sami mulja tor muka-muka terrosai mulja akina sareng Gusti Allah. Bendi namung mulja yalam dunya tapi seteja sehadir sarang seteja keluarga ben foto-fotona itu tiakina orang-orang mulja ontong tor pecere sampai pagi dak ke alam akhirat. Kala ben kenging rahmat epon Allah, syafaat epon Rasulullah, barokah epon para guru, para ulama sarang seteja bangga sepo. Muka-muka setejana terrosa along polong
areng sareng masuk dek ke swargaipun Allah. Amin Allahumma. Sebelum abdina matur secara lancang lebar, abdina nyoon tolong dek ka operator sound system Abbas Sakorangin. Nah, pas middle buka aki. Malebek cerna huruf bagian. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Arafaki ungkapan rasa syukur abdina dagajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena malam semangken gak dinto abdina ajunan ekar saaki bisa aki pangki salerah along bolong bermujalasah walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 kalaban ridho epon Allah Subhanahu wa taala abdina ajunan bisa alaksanaaki sitong kegiatan sesangat mulja engki kak dinto dalam rangka menghantarkan putra putri kita bersama sengaji senyare ilmu nang tempat kak dinto kita doakan muka-muka ilmu seika oleh walaupun sekoni tetia ilmu sebarokah amin. Tetia ilmu senyambi kemuljaan, ilmu senyambi keselamatan, ilmu senyambi kecemburan dari dunia sampai dek ke akhirat. Sekak dimma acara kak dinto dikemas dalam bentuk perayaan tasyakuran dan doa bersama yang dikemas sangat sederhana, tapi muka-muka kesederhanaan kak dinto tak ngorang nah keberkahan sepekal etot tak sareng Gusti Allah nang majelis kak dinto sehingga seteja sehadir sareng seteja keluarga ben foto-foto nah senantiasa kenging rahmat dari Gusti Allah amin senantiasa kenging perlindungan dari Gusti Allah sehingga seteja ngaulia barokana majlis kak dinto keluarga ben poto-poto nah etetia kina orang-orang se barokah ilmona barokah rizkina barokah umurah barokah keturunna amin Allahumma. Para rabu tandretan seteja sesami-sami mulja Allahumma salli ala Muhammad. Bedana perayaan haflatul imtihan seebedaaki sarang lembaga-lembaga pendidikan Islam kak dinto separlo kekeli bukan dalam rangka ingin berpesta pora kak dinto lebih kepada ingin mengajak semua komponen pendidikan terutama wali santri kaangkui areng sareng nyokoren ilmuna anak sebagai wujud penghargaan dek ka ilmuna anak sopaja ilmu kak dinto ngaole barokah dari Gusti karena mana binamung ilmu tak apereng kelaban barokah maka pada ben lampu tada setrumah lampu mon tada setruma pat tak kira gelem teh para jain lampu na mon tada setruma panika tak tera engki napa engki pabanyain ilmona mon ta oleh barokana mon ta oleh barokana kun karepen terah sehingga irasanin ketika terjun di tengah-tengah masyarakat orang ngojak du karepen terah
kare alim making tengkan ate temo duat dunah manter selamat deh. Amin Allahumma. Para rabu tantretan seteja sesami-sami mulja. Jadi badana haflatul imtihan Kak Dinto, badana wisuda kati Kak Dinto bi lembaga pebeda maksa mebeda sobung lain king karena teronyok korna ilmu. Kalaben esok koren Kak Dinto para rabu harapan Kak Dinto jadi asbab toron rahmat dari Gusti Allah. Karena manusia odi ialam dunya Kak Dinto si paling ontong saporah, beni si paling banyak dunyana, beni si paling teki jabatanah, beni si paling genteng benratin robana, bahkan beni si paling banyak ilmona, juga dan bahkan beni si paling banyak ibadana. Tapi manusia si paling ontong eki manusia si paling banyak nga oleh rahmat Gusti. Monta oleh rahmat Allah make alim menyambi derekah. Monta oleh rahmat Allah make soki beni nyambi Jember, soki na benyaan ruwedeh. Mila dari Kak Dinto penting abtina ajunan seteja ngargain ilmu na anak Kak Dinto sapaja anak ten kula sareng ajunan Kak Dinto oleh rahmat Allah. Rahmat Kak Dinto apa? Kebelasan dari Gusti Allah. Jadi mak kita pate benter mon oleh kebelasan Allah budu na nyambi selamat. Mak boleh budu pabuduin manusia nama Nabi oleh kebelasan Allah ki kening Arab kabagusna. Karena orang manabi ikabelesi sarang Gusti Allah lambat laun bekal etata bimbing patepak yang pada puncaknya tak bekal cabutnya benar kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Iki napa iki? Engki. Jadi penting kebelasna Allah panika. Mila dari Kak Dinto para rabu pasera orang sebekal kebelasin bi Gusti Allah. Orang sebila paringin nikmat asyok ilmu panika nikmat napa punten ilmu Kak Dinto nikmat ya engki orang tidak akan pernah bisa ngargain setong-setong monta oning ka argana setong-setong nak kana panika ana pamateng lenteng gi buru karena tak oning ka argana pengajian engki napa engki tak akan pernah bisa ngargain. Nak kana saya yemben, kaisa tak kira bisa ngargain emas karena tak oning gak harga emas. Mun tak percaya saya yemben panik angkain emas sepergem roti sepergem bak kira milai ka imah. Milai roti ke lembu kek nyaman, emas ke geli kek liya. Nak kana tak oning gak harga emas milai roti. Yang mau nembun sopan je angka entah baik kalak mireng ya hari makai geli kek liya hari mana jual ke beli roti oleh sekampung engki napa engki milana santre tidak akan pernah bisa ngargain dek ka guruna ketika tak oning dek ka nilai arti seorang guru anak tak kira bisa ngargain reng sepo ketika tak oning dek ka nilai arti badan orang sepo. Masyarakat tidak akan pernah bisa ngargain dek ke madrasah, dek ke pendidikan ketika tak oning dek ke nilai arti badana pendidikan. Rakyat tidak akan pernah menghargai pemimpinnya ketika tak oning dek ke nilai arti seorang pemimpin. Jadi mungkin menika ajunan di lembaga iya cek ngargain ilmu anak. Ilmu panika panapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa iklan tadi. Ngomong bahasa tua teng lenteng kiwa deso sama nikah berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu tandretan seteja sesami-sami mulja. Jadi orang Kak Dinto tidak akan pernah bisa ngargain setong-setong ketika tak oning gak hargana setong-setong.
panjenengan tak kira bisa ngargain ke ilmu, mun tak oning gak argana ilmu. Ngira gula acareta. Dimin beda salah situng ulama besar. Asmana Al-Imam Muhammad Al-Bakir. Putrana Imam Ali Zainal Abidin, putrana Imam Husain, putrana Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajha. Al-Imam Muhammad Al-Bakir gak dintu akeduan putra asmana Ja'far Shadiq. Ketika ki kana waktu ki kana agak panika pangaji bi abana pangaji panika negala syaka lawan apa keluar segala dan pakelmon ke ngamain tak apa beni pangenang na pengajian mun agak panika lagan ane kagadaru ke kancana saya luar samain panika. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pengajian panika lagar lagi din posepon apa nih kaki. Para Rabu tandretan sedaja saya sami-sami mulja. Datang boleh. Imam Ja'far Shadiq kak dinto waktu nagi kana kak dinto para Rabu pangaji bi abana dak kasalah situng ustad saampun etraki pasraaki maresa kak dinto oleh sapanapa are abana Imam Ja'far Shadiq kak dinto para Rabu tahu-tahu mireng kabar jek bahwa putrane si hanya Ja'far Shadiq kak dinto ampun bisa maos Fatihah. Dari saking seneng abana Imam Ja'far Shadiq kak dinto pola ngeding kabar jek putrane ampun oning maos Fatihah. Langsung alonca aja habis ke Ustadz Simorok panik ahda li syaikhihi mi'awa isrina ibilan. Takung tanggung dari saking bungana andi anak bisa maca Fatihah guruna beri hadiah 120 onta 120 onta sebab cuban onta tak kira beda di babana 10 juta tong situng iki napa iki paling coba lah 10 juta saumpama kali 120 sama napa Saem 200 juta. Bayangkan para Rabu. Tak kerja, Ustaz tak itu tak kerja. Banyak dimin ya Syekh. Banyak dimin. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam menjawabna bana Imam Ja'far Shadiq, hadza qalilun lil Qur'an. Panika sakoni mun kang kuwi ngargain Al-Qur'an. Al-Quran gak dintoh mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad. Para nabi gak dintoh para Rabu sarang para sedojo para rasul gak dintoh tak nyapok secap-cap dari kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah mecah dase, Nabi Isa pernah maudi orang mati, tapi tak nyapok ke Al-Qur'an. Lah anakku lebih panjenengan mangken sewi sudah beni kun tahu maca Fatihah. Iki napa iki? Engki, kira nonton apa sampean? Salah letak tonton apa? Kadang-kadang jan segi buru pola nate kepengening. Ustad saya kecaca tak mare setahun pun berung saya kecaca. Cek kasambuk para Rabu manabi kabadaan gak dinto benia tambah say. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mana apa-apa manabi lamba ilmu na orang bani ketak patetengki menengah ke bebe tapi barokah na menengah ke atas orang mangken ilmu na menengah ke atas tapi barokah na menengah ke bebe. Karena orang mangken para Rabu
korang ngarkein dek ke ilmu na anak. Engki na engki. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu tantretan seteja sesami-sami mulja. Justru lik tablik mun abana Imam Ja'far Shadiq. Mun abana Imam Ja'far Shadiq penika para rabu. Ketika mireng kabar putra Nabi semaos Fatihah posang nyare hadiah ya toraki ke ustadzah mungkin menenge Madura lain ketika anak newi sudah ngiding kabar beni kuntau maca Fatihah nika seposang beni ring tua na murid dah tapi ustadzah posang nyare hadiah beki ka murid tabalik tak tabalik mona bani Imam Ja'far Shadiq penikah saya abri hadiah ke ustadzah mon mangken bunten ustadzah abri hadiah ke murid dah apaan kok rokokan sedotane baba engki dah engki para rabu dan retan seteja sesami-sami nyoba obe perempekan menika obe Dek budi tinggal para imtihanan bedesem awak kelen wali murid penika para rabu nyintemin madrasah. Kira-kira bila Ustaz imtihanan kurang 2 bulan lagi oh engki motor sakalangkong kuntro oh ningah maring ireng kabar agak benih kepeleman kempok bagian wali murid mau beda pertemuan di luar cek sakasa cek lebele ke Ustaz dah cek lebele ke pangasuh amusawar di luar ada remah kepenting nah mayu yang kok ngiding kabar beda informasi hari A1 ada remah 2 bulan lagi madrasah dia bakal imtihanan mayu haru urunan niat ngarkein ilmu anak poto nengkok sobaan sopa jenak potoria ilmu na barokah mon ilmu na barokah bekal nyambi kemuljaan kanak poto na sengkok sobaan mon nak poto na sengkok sobaan ria mulja ilmu na barokah siro om ria ring tuwana tidak remacaran iya mayu la urunan berempa sedak ridak mayu tad ustad romeliaki variu to sekeden ya kellu nak kellu kan nyaman perempekan mereka niat ngargain ilmu na walaupun tak ustad eka dinto cepon gele cepon ke abi sawi kento tak ngarep kakak itu gulita cepon guru lillahi ta'ala tak ngarep kento punten tak arep ngarep keng gula yakin maka tak ngarep mau nyampiaki yakin kita kira tolak gini engki niat ngargain ilmu na panjenengan alatinin anak mangken nika seakan-akan benih panjenengan mikir nasib apa nika le sapa ora bukan semata-mata mikir masa depan anak panjenengan ketika antar akan to mangken mikir nasib tibi regula tanya pak sampian andi bini ratin andi laki genteng Roma tingkat telok mobil petobelas biki saumpama nah pesel nyaman rot ngorot belanja tak repot andi Roma kamar fasilitas lengkap AC bede kasor harga petong polo juta gula tero atanya gula tero atanya berkira ngide tedung sampian mempas andi anak tengka salbut berak temur burung sengida tedung engki napa engki engki tandi kasor ro mana tok burtok king andi anak rok toro oja andi anak soleh soleha tak usah kasoran mak dateng dari Sabah marengakan ngan merong kiso saya tenggang nyandar ke kanyore capo angin serkeleseran ngelele ceile pola na orang kadang ketika sekolah anak mengaji anak seakan-akan aroma sekun mikir nasib anak padahal panika mikir nasib abang tibi selaku orang sepuh sampian nanti tunyu sebanyak sebeban langi keng mon anan te didik patepak rogi dukale sampian nanti tunya sengimpok siang hari siang malam tak tahu panas tak tahu ojen tinggal kempok tunya na omor depak meninggal anak
panika para rabu mempastai dinain ilmu semapan dunya na geger kaanan paloper patompes ke bareng seni benian iki napa iki rogi dukale mangkana orang sepo 11 ke anak nikah sabora beniring sepo semelolo nyangkole dunya kana potona banyak orang sepo mangken susah apa nak sebab pola naro masa aban tandi sesangko lagi na kana poto pahe boku uang kok bitang nak poto mon kok re tandi sangkolan dunya sama sekali jak sa susah pak jak sa susah didik petepak potrana jak sangkole dunya teka setepong ngaberking pakenal ka Kanjeng Nabi pakenal ka Gusti Allah pangarti ka agama sampian makita nyangkol na dunya teka setepong ngaber sampian ring sepo paling belas sebab liga sampian di dunya sebaban langi sangko lagi kapi ka nak potona king mon nak potona tak pakenal ka Kanjeng Nabi nak potona tak pakenal ka Gusti Allah nak potona tak pangarti ka dalam urusan agama sampian beni ring sepo 11 tapi ring sepo paling terek ka nak poto kurang belas dak ramadan kula kiai jak lemare lagi Roma mari melaki Innova teronika melaki king tak tomane pas sekolah tak pangarti ka agama sampeyan ring sepo paling derek ka anak foto Allahumma sholli ala Muhammad para rabu dan tretan seteja sesami-sami mulja jadi badan pendidikan panika para rabu beni semata-mata mikirna si papangasuh beni semata-mata mikirna si ustad kak dinto lebih kepada mikirna si masyarakat badan lembaga kak itu mikir nasib masyarakat Allahumma sholli ala Muhammad milana dan kula sarang panjenengan tak kira bisa ngargain kata ustaz tak kira bisa ngargain ka kiai mun tak oning argana ya argana kiai argana ustaz argana ilmu tak kira bisa ngargain mun tak oning ka argana Allahumma sholli ala Muhammad milana ustaz panika para rabu dan gula sarang panjenengan salah letak nonton ontah argein nak foto panikah bi Kanjeng Nabi perintah akrimu auladakum wa ahsinu adabahum muljaaki ya nak foto nabaan muljaaki andi nak foto panikah argein darem cara ngargein nak foto kadang-kadang para rabu ngaji teh serak pasrah aki ambu tada mit aminah nika berarti sampean tak ngargain ka anak beni tak ngargain ka ustad le tak ngargain ka tak muljaki ka anak sampean megedu sampai tonton etraki iki dawe iki lu anakku ne penerok sapa-apa kadang ustad posang kadang Arya ting tak ya cerin lah kadung badadin nak ting ya cerin nak kejak melalui tinggi kopes kopi ada pemasraan dering tewana letak kok galero posang ustad dah engki apa engki engki datang tidak diantar pulang datang tidak diundang pulang tidak diantar napa nyaman nih jai langkung mun nikah jai langkung embun berarti embun jailang apaan jailang berarti keluarga nikah keluarga jailang Allahumma sholli ala Muhammad cara ngargain ilmu panika ilmu mun tada barokana para rabu oh mun kun ilmu makin gampang sampean makita sekolah muka Google latanya ke pinter Google badah ini apa ini? Ketik nyarana apa pak enter keluar tapi mentak keluar yang paket nat ada. Tapi barokana ilmu kak dintu semalarat mangkin. Lamun ilmu tada barokana pada ben lampu tada setrum mah sema kelengeran orang ni ke beni kabel mak beni kabel. Setrum para join kabel lamun tada setrum mah ikabain mainan binakana. Tak pakai ni in setrum pakai ni in kabel mon beda setrum mak boleh nak kana makai sesepo nyiti ngecit engki apa engki engki barokah tak padeng koman
pada sing ngetelak roben barokah lukuluan. Ada setrum tak padeng tapi pak lekor jam dan gula sarang panjenengan make tak teman ngetelak karo bener setrum kainto amam fataki ke setrum iki napa iki sampai setrum sabak nang ngeke kapeng kenapa HP tak ada setrum tapi saya nelpon make larang ento bararabu setrum masuk ke kulkas mecelep masuk ke kipas maaleng-leng, masuk ke lampu matera, masuk ke sound system menyaring ke suara, masuk ke setrikaan mapanas, ini ke setrum. Siapa ni kejugan santre, menabi ampun oleh barokah, jadi apa-apa manfaat. Tak kau tu jadi kiai. Yang tani na sepak, makia tani tak keengguan ke pagar orang. Tegeng tak ngecoan tempengan. Engki napa engki? Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kadang wadah tani benia landuk nang talon tibi. Nyor tas tabun ne pangalle ke bet abun. Mata ngali mon tabun e korok melolok. Ki dia odi le dadi tekos. Mantar selamat dah. Lah makin dak remacara na ilmu na anak ni sopa jabaroka ilmu panika somber dari Gusti Allah sanyo na kanjeng Nabi Muhammad terus jalan lebat sahabat tabi'in terus ke para ulama sampai dapat kata ustad sampai dapat kata gula sarang panjenengan panika seteja paralon jadi somber dari Gusti Allah sanyuna kanjeng na paralon nah para ulah main paralon ni kadang-kadang para rabu ampo teken reken pelebat budin depor dak nikah keng sapora cek tedak karo mak cek tedak mumpah paralon ni kaya dak burung si oleh aing lem Roma apa nih burung si depa aing panika ke dalam Roma. Iki napa iki? Engki. Kadang-kadang banyak orang ngelepain ke paralon panika. Isang ke ilmu pah jegleken depa ka apa? Apa tahu Islam, apa tahu iman gak akan pak langsung dari Allah. Padahal panika karena apa oleh barokah naring sepo oleh barokah na paraku. Engki napa engki? Engki. Dadi argein ilmu na anak sedepak ka apa panika syukur abba kabadan apa paring panika kainto tak akan pernah bener syukur abba ke Gusti Allah mun tak syukur pada manusana malam yaskurin nas lam yaskurillah orang ini kata tepak syukur ke Gusti Allah mun tak syukur kepada manusia nilana lamba pada jauh cana rengkona mun kesajurunggut karena tak bisa ngargain apa boleh kasih tak wadeng mon ka guru naga kiai naga nala tak ngargain apa boleh ka Gusti mon ka ring tua naga nala tak ngargain apa boleh ka Gusti kinto mararab manusia ka dinto andi alam kamuljaan beng sebeng andi jalan kajajaan ben alam kamuljaan beng sebeng sesuai kalaban keris takdir sampun pasti sareng Gusti Allah benikun manusia sakapina makhluk panika andi jalan ben alam kamulja mon keluar dari jalan ben alam kamuljana makhluk ni tak kira saja ben tak kira mulja Allahumma sholli ala Muhammad contoh panjenengan oning cuko iki cuko ni ke jalan ben alam kamuljana ikamah dalam aing dalam aing jadi cuko menteropak guna jaja keluar dari dalam aing tak oleh rui maka derui bola nange dereten banyak kanan pak ongke ke dereten tak selamat anapa keluar dari alam kamuljana iki napa iki cacing nikah alam kamuljan nikah ilm celot budina jeding kenengan cemer dalam lumpur kenengan beceng kaisa alam kamuljan cacing jadi cacing menika montra guna mulja selamat cek keluar dari alam mah
Tau lerui magadarui polan ngatela aspalan alos pa ongke ke aspalan eleles bi sepeda motor. Manusia sapanika jugen. Manusia kak dinto bararabu montero muljaeh. Kak dinto kok tujek keluar dari alam kamuljana sesuai kelaban keris takdir. Siampon paste sareng Guste. Bodoh manusia saya takdir tadi reng soki, bodoh saya takdir tadi reng miskin, bodoh saya takdir tadi orang alim, bodoh saya takdir tadi orang bodoh, bodoh saya takdir tadi kiai, bodoh saya takdir tadi santri, bodoh saya takdir tadi wali murid, bodoh saya takdir tadi reng sepo, bodoh saya takdir tadi nak foto, bodoh saya takdir tadi pemimpin, bodoh saya takdir tadi rakyat. Iki dah iki. Kain tak andi jalan ben alam kamuljaan bang sebang sesuai kelaban posisi na. Bodoh saya takdir tadi reng laki, bodoh saya takdir tadi reng bini. Kain tak alam kamuljaan bang sebang. Mone takdir tadi reng soki, tero mulja, tero jeje. Napa alam kamuljaan reng soki, cek sombong, cek cerek. Nika alam kamuljaan reng soki. Beni bede tunyan na kamuljaan reng soki nika. Bedeneng elambaan ben etawaduan. Dadi argana ring soki ni beni bedeneng mobil. Beni bedeneng romal na sa tingkat peto. Argana ring soki ni kan ning elambaan. Mon la cerek makian di roma tingkat peto tetangga na nyambibi. Dudarma mantuan kake celang mulos buri ini gua. Engki apa engki? Tak arga bunten. Mobil seharga sa-M nih, mon abe encerek tak bisa ngangkat derajat abe. Soson dunya nak biaki, keng mon cerek burung seharga. Mak boleh orang senyemah, koceng tak kira pernah roman. Maren mon cuko potong pesodak cedaka. Koceng nyongop ngaber bacaan, nyongop boleh merepo sapona. Tak pernah, iki apa iki? Jadi alam kamuljaan ring soki ni kebeni nang itunya nang etawadu ben elamben. Ni ke alam kamuljaan mula sombong pas cerek keluar dari alam kamuljaan. Tak kira mulja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni ka mon takdir dadi ring soki. Mon takdir dadi orang alim. Napa alam kamuljaan ring alim? Ngamalaki ke ilmu. Andi ilmu sebeban langit, keng daya malaki, burung keluar dari alam kemuljaan. Tak kira muljat. Bahkan berdebu. Ma'alimun. Darmah. Bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim setak ngamal da ilmuna. Sebelumna orang kafir seksana. Engki nama engki? Engki. Mone takdir tetireng buduh. Darmah. Montro mulja, makai reng budu andi alam kamuljaan. Napa alam kamuljaan reng budu? Ngaji. Jadi orang budu montro mulja palebur ngah. Lah sabanting ngaji ngarte tak ngarte perintahnya dari Kanjeng Nabi beni soro ngarte soro paham. Soro nyare tolabul ilmi, nyare ilmu, paham nih kapapareng dari Gusti Allah. Lah sak biasa orang nih mau kesokanin bagus bi Allah Ta'ala apa saya pangerteh. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sampai-sampai orang saya kesokani bagus bi Allah Ta'ala. Orang ini kepas pangerteh. Atena. Walaupun lesana buduh. Atena pangerteh dalam urusan agama. Walaupun lesana buduh. Karena bodoh orang panika para Arabu. Lesana alim tapi atena buduh. Tanya ki ayat tokang hadis tokang kitab patang bacerpat keng mun yajak arah sana naneng ndak ada. Nika alim le sana tapi budu atena. Sebalik kepada orang tanya ki ayat taoning hadis taoning kitab tak tahu. Lagar tak teman ngakanan patuna madrasah keng mun yajak arah sana paling anti. Yajak cak ngocain orang paling tak ande. Nika budu le sana tapi alim ate. Allahumma sholli ala Muhammad. Milana kita doakan muka-muka putra-putri dan gula ajunan gak dinto benikun alim o teka tapi alim ate
Karena seterpenting argana manusia ini tak yokor dari saya luar. Argana manusia ini ke saya dalam. Tak yokor dari lempo ban korosah. Mumpas kun saya mulja saya lempo pas tak nama kenengan saya koros. Engki nama engki. Engki. Tak yokor dari genteng ban ratina. Mun kun kamulja nama manusia yokor dari ratin ban genteng. Saya coba pada tak nama kenengan. Padahal para Rabu banyak orang yang coba pernikah ampun membuktikan dalam sejarah apa nama kayak coba mampu menjadi orang mulia. Dimin ilmuwan kelas dunia nyamana Albert Einstein. Robena bak coba tapi jenius luar biasa. Mon robena bak coba. Engki. Zaman seni kata coba fitaban futol panika argen. Nikah para Rabu arganya sama apa? Hah? 2.000. Anak apa mak 2.000? Oleh na isi aing. Nguti buang aing SN matu. Apa arganya? Walaupun butuh lah ada. Engki nama engki? Engki. Manusia sama nikah juga. Benih saya luar sedikit tolak ukur. Parati ni bagendangi mun dalam mata kerabat, dalam mata isi ilmu, dalam mata isi iman, tak arga. Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu dan retan seteja sesami-sami mulja. Jadi mun takdir tadi reng tak andi dari mah, takdir tadi reng putu, palebur ngaji. Mun takdir tadi santre teromolja. Kudu ngormat ka guruna. Kudu ngormat ka guruna. Guru tak minta hormat. King santri wajib ngomong kiai ustaz ini kan di ilmu, dia tidak gila hormat. Tak gila hormat kiai ban ustaz panika. King santri wajib ngormat. Kiai tak boleh minta hormat. Ustaz tak boleh minta hormat ke murid. Tapi murid wajib hormat ke ustaz dah. Paham engki? Engki. Karena ustaz ya ini ke oning. Mun beda ustaz aroma satayar gein. Nika berarti ustaz nika tak ngerti ke hakikat manusia. Mun beda kiai tersinggung polan tayar gein. Berarti kiai nika tak ngerti ke hakikat manusia. Karena apa? Manusia gak dinto tak jauh bitu ben pese. Dek remah pese. Pese bani kemun lakar la argana 1.000. Iling kami ikoceng pakun 1.000. Halo. Allahumma salli ala Muhammad. Manus sagak dinto bara Rabu tak jauh bitu ban pese. Muka-muka abtina ajunan seteja saya hadir majelis kak dinto. Sarang seteja keluarga ben foto-foto nah paring na kekuatan iman semapan amin paring na ketakwaan sesampurna paring na hiasan akhlakul karimah rizki nak foto soleh solehah paring nang rizki sebanyak segempang sehalal sebarokah paring na gempang takah hajat ke Makkah dan Madinah laksana ki ibadah haji dan umrah para acabis dak ke astana Rasulullah sateja sehadir sakeduan kasosaan muka-muka kenten nakalaban kapungaan sakeduan kerweten pemangkia jalan keluar dari kerwetenah sakeduan otang tak gelem lonas muka-muka pareng natuli lonas sakeduan penyakit tak gelem beres songkan muka-muka pareng nasihat sampurna yang ka penyakit dasaran Gusti Allah sakeduan teretan famili keluarga alako keluarti seluar negeri luar kota muka-muka selalu elindung nasaran Gusti Allah ya parengna selamat dari setiap jenis musibah dan belai ya pagempang nga oleh rizki sehalal kangkui kasampurnaan nafakana keluarga anak ben binina amin Allahumma sateja
sia kompol nang majlis kak dinto, sia keduan potrah ki dalam pendidikan, sing sekolah, si montuk muka-muka ngaulia barokana ponduk, ngaulia barokana guruna, dadi nak foto se sukses mencapai cita-citana mulja dunya mulja nang akhirat. Dadi orang-orang siabek teh dek kareng sepo dua nah cinta dek ka Rasulullah takwa dek ka Gusti Allah setuja eta tiyakina orang-orang sehusnul khatimah. Ya Allah, abdina nyo'ona kalaban kamuljana ajunan, kalaban kudrat ban iradata ajunan, kalaban rahman ban rahim ajunan, kalaban kabelasna ajunan, kalaban mukjizat para nabi ban para rasul, kalaban kamuljana kanjeng Nabi Muhammad, kalaban mukjizat kanjeng Nabi Muhammad, kalaban pangkat kanjeng Nabi Muhammad, cukenan kalaban karomana para wali-walina Allah, barokana para guru sareng sateja bangga sepo, abdina nyo'on ada keajunan ya Allah, abdina ngemi sada keajunan ya Allah, mana bibadana bencana gak dintu amar ketusa-tusa abdina sateja, sapora aki ya Allah tusa abdina, sapora aki tusa-tusa na orang sepo dua abdina, sapora aki tusa-tusa na guru-guru abdina, parengin kesempatan kaangkui atobat abdi dalam seteja ya Allah. Ya Allah, abdi ngami sadak keajunan, ngami sadak keajunan, cabudaki nyaba abdi seteja ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Cabudaki ya Allah, kecuali dalam keadaan nyambi iman. Cabudaki ya Allah, kecuali dalam keadaan adzikir kalaban kalimat tauhid. Cabudaki dalam keadaan maksiat, cabudaki dalam keadaan ala kau cuba, cabudaki nang dalam waktu sebagus, tempat sebagus, parapan ala kau bagus, along polong ben orang-orang sebagus. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghautah, ya Ghautah, ya Ghautah, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim. Abdi dalamnya ona ya Allah, muka-muka lembaga kak dinto Raudatul Islam, seteja orang-orang terlibat di dalamnya, parengin perlindungan ya Allah, parengin ketabahan ya Allah, parengin kesabaran ya Allah, seteja orang-orang siapa apa tenaga, pemikiran, harta, beles ya Allah seteja kabagus na baik nang itunya langkong-langkong pagi nang alam akhirat, kalaban bebelesan selebih saya, kalaban belesan selangkong sampurna nyo'ona ya Allah, madrasah gak dinto petetiaki tempat barokah, tak gak pekak dari orang muruk dan orang ngaji ilmu na ajunan ila yaumil qiyamah. Petetiaki orang-orang seperna nyepcep ilmu nang lembaga gak dinto, sekecil apapun ilmu nah muka-muka tetiaki na ilmu senyambi keselamatan, kemuliaan, kecemburuan dari dunia sampai ke akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa ahli buyutina wa jiranina wa li jami'i man hadara fi hadzal makan wa jami'a man hadara fi hadzal majlis min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bisir asraril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Saka dinto saya bisa sampai yakinyon pangapora saya sobung betul sepon atas seteja kekurangan kekhilafan kecangkolangan kekasaran dalam torba mator kak dinto murni kabudu na al fakir manabi beda torba mator abtina salaras kak dinto murni fadalepon Allah muka-muka tetia tambah ilmu senafi manfaat barokah tetia bayi mo tanda ka abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dek satejana aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.